2005 August 14 niya chun Greece capital Athens chungvumla tola kona fit sang somla avel ho akon mi pule hui kung khat thip pe chain min a ho pi na ho zong don but lovin ana leng le ne hi kichat le lungdon om na pen khat chai le achi sa nidan ni ka sung ho achu hi chi hui kung hin traffic control tower ho koma kona I macha ana don but lowa a hui kunga kona chu don but na I macha ana mu lo hi zi chun Athens khopi sung chu kichat nan alo dim jengin terrorist attack a hi lo le hijacking na dinga ki gut na khat a hidem ti ho akin mo zeun Greek Air Force hon akin thei penin hichi hui kung chu vel hadingin agal kap now fighter jet ho izan ham ana sol tawen hi hichi fighter jet ho chun hui kung chu aganai lut wa a hi le hui kung sunga thil su agamu da uchun king la in a hin thla jengon aji chu hui kung sung chu athip chat jengin movement I macha akimu puin passenger ho zo si jong chu chat lo lo hilin atau na munun atau chun hui kung tol te ni to na cockpit lama chun koi macha muding aum poi ne hi a hi le chom khat zo chun hi chi F-16 fighter jet tol ho chun hui kung cockpit sunga chu hui kung tol hi lo khat ahung ki mu do chu amu win ama chu akino the thu jengin asunga chu ipiham a hol mo a hi lo le asunga thil su chu ipiti hamti hedo go dan khon akelangin hi hiti chun chom khat zo chun a hui kung chu aning lang khanin ake hei thlain tulam zonin ha ta in a he su tain minutes chom khat zo in Athens khopi sa lam kai mulla hawa chun hui kung chu akitang thlatan asunga to passenger ni zakhat le som ni le khat le crew member so zo si abonun athikam tawen hi a hi le hi chi hui kung chu ipiti mong monga asunga chu koima achat le ahing ding dan zong kimulowa ipidinga chu crew member so le hui kung tol pilot so chun koima a hin don but lowa ipiti a hi chi hui kung chun a len do zo nunga chu tu sit a tu jing ham ti ho chom chai na na veu te hi chi ise hui kung hi Helios flight 52 a hin tu chana hin ghost plane ti in jong min a heden nei hi chi thil so na hi 2005 ko mai tain August 14 ni jingka chun Cyprus a Larnaca airport munin Helios flight 52 chun passenger mi zakhala som langa chule crew members group anakal do na hi ama ho china ding mun chu case republic a pregu munahin Athens muna khatwei kinga pa dingo hi satlai hi je in passenger atam zo chu holiday adinga khuljin ngena hiwin a hui kung tol captain pa cho kum som nga le kuata hui kung tol na lama experience nei ma jing flying hours experience zong sang som le sang sagilam anei heta nahi a first officer pa cho kum som nga le kana upa 7500 hours flight experience anei hin amani hi experience nei sa hi honwangin demna ding khat ananei kin honin a first officer pa chon captain pa strict dan le pressure api dan ho a complain dan record zong anaki muin training record ho akona ki mudanin first officer pa chon abang le checklist procedure ho boldo ding a haizia hichichun akhunung na to na pho achan loji dan ho zong aki muin hi awi kung mong chu Boeing 737-300 ho hin kumsagi a Luisa a heta nei Larnaca airport a kona chun ima boina umlowin aki pandoin fit sang som chanlam alen do zo chun crew ho chun Nicosia air traffic control ho aga kontengon fit sang som thumle sang li chana alen sang na diu phalna aga alaw nei a hin la fit sang som le sang ni la athun to wa hin hui kung cockpit lama chun alarm sound khat hong gingin hichi chu hui kung alen do kona alarm gin to khun akibangin take off configuration lam boina khat to hile kilomin a he honin hi hizi chun hui kung tol te ni chun alung hon adongin iti dana hui kung len do ding kona alarm chu van lai zola aum lai wa chu hunging hiding ham ti adat ma honin hi hi phat chun captain pa chun airline operation center ho aga contact in take off configuration warning ahonging in ventilation cooling fan zong aki off eti in aga ahet sai na hi hiti chun circuit breaker thu aga dongena hi le ground engineers ho chun hiti light chun off on ding ngai hin
circuit breaker zong chu captain pa to na nunga chun aume ti chu aga sei piu ne hi echi a ball do hon dinga a sei pi ho chu ball do a mong hinam ti confirm dinga aga do kirwa hi le captain pan a hin don but na chu a gyal lo lam beu ana hita na hi hiche chun engineer pa chun hui kung alen do kuna pressurization leak test a ball chu a hin gel do in hia ko na chun a hui kung sunga air pressure chu akim su deu ta na hi hitia low pressure mun ho a hi mi him hlu bu hi alang pia minute som chan ham khat bo hi man cha the hin hichi condition hi hypoxia akitin hichi chu lack of oxygen haina ding hu hlasam ti na hi hichi hin mi him ta sa za chom choma asu boi theya thil het khen thim lo na thula ana sim thim lo na le kho helawa umna adi a thina chanjong alhut thei hi hui kong tol te ni chun alen do ma sangwa chu pressurization switch chu a check deu dol ta hin a hin la hichi chu ana check hon ta poi ne hi hichi boina chu het do na thei ding chance ni ta anei na lai hona hin alen do kuna runway a hlai lai chule alen do til ho a chu a check thei hona hin hi zong le hichi te ni zong chun ana check kin hon ta pu ne hi hui kong chu fit sang som le sang ni lam chan alen to phanin a cabin sung altitude warning chu ahung ging tan a hin la hia chun hui kong tol pa chun take off configuration warning a hi sa na lain azui ding procedure di ta azui lowin a boina di ta pa chu don lowin ana koi ki ta ne hi hui kong tol te ni umna cabin sunga chu oxygen mask zong ma hinain a hin la hypoxia result chu do wal ta zia chu pilot te ni chun boldinga di ho zong cho boldo thei hon tapuin chomlo ka in ani ni honin kho helawin hon tai ne hi hichi zo chun passenger hodinga 10 minutes oxygen supply zong chu ahung ki chai ki tai na hi le passenger zo si zong kho helawin gam tawe ne hi hiti chun ni dan ni zo lama chun F-16 pilot ho chun hui kong cockpit sunga mi khat agalut chu amun khulna nei nawa konin hichi mi pa chu flight attendant Andres Prodromo getipa hin commercial pilot license anei hi zong le Boeing 737 ho tol dinga hinna anei nai lo hi voice recording akuna record ki mudanin a hui kong chu engine a fela chu radio call akuna control tower ho contact ding a god hi ti chu a he then hinla transmit button chu ami hai ki hi hiti chun a hui kong chun ethen copy chung chu a vel kul le jing in a hi le hui kong thousand a bei do ta ne hi hia ko na chun a engine a veilang kai chu a se tain hi ji chun hui kong chu all in noi lam kai in al hasu deu tain chom khat zoin jet lam kai engine jong a hung fel kit ta na hi le van lai zola chun hui kong chu a ki khang thei ta puin jingkalam ni dan ko la vela chun hui kong chu ethen copy sa hlum lam kai lang gammang mul sang la lama chun a khil hatai ne hi khulna nei nawa konin hui kong sunga portable oxygen hola a cylinder li si chu kimang chai hetain chuti eile flight attendant prodromo le adang mi ni te ni chu adang ho sanga khu ana het so je mu a hi ti a he do thei kino ne hi hichi Helios flight to sit zo nong chun aviation industry hon dan tha khat hin simun hui kong tol ho training na a hichi alarm za chum ho hi pilot hon a het khen te diu ti a hin ngai sa tawen hi hichi chun tu ni chana hin hitia Helios hui kong banga to sit to hui kong om kit ta poi ne hi tu ne ding hi chan chu hin tin video kina kim kit ding in na bonun stay safe and stay blessed.